hari abantu badasinziriye bashaka kuguhemukira, bashaka kukugirira nabi, bashaka kubona wikoreye amaboko, ariko imigambi y'abantu ndagutangariza ko atari yo migambi y'Imana. Ibyo abantu bakwifuriza Imana izabivunjamo umunezero wawe. Ngirira umuntu muri Kongo ibyananiranye uyu mugoroba Yesu agiye kubishyira iherezo. Bakubwiye ko bitazashoboka, bakubwiye ko bitazemera, bakubwiye ko umwana wawe atazakira, bakubwiye ko utazatera imbere, uyu mugoroba Imana igiye gushyira iherezo. Oh, haleluya! N'icyari Imana ikora, Imana igikora iyo abantu bananiwe. Yobu yaravuze ngo nzi kushobora byose kandi ntakibasha kurogoya umugambi wawe. Ibwira Kuro, iramubwira ngo Kuro we, nzakugenda imbere, ninganye zatagize gute ataringaniye, nzakenyuruza abana kugira ngo ugire gute ukenyere. Zaburi 50 umurongo wa mbere haravuga ngo Imana izaza. Umurongo wa gatatu ngo Imana izaza ntabwo izagira gute izaceceka. Zaburi 105 umurongo wa 19 haravuga ngo haleluya, ngo kugeza isezerano rye ryasohoreye, isezerano rye ryaramugerageje. Ngira umuntu muri Kongo nta kintu uri kugwana nacyo, ni isezerano. Uri kugwana n'isezerano. Mbere y'uko ukomera Imana ibanza kukunyuza ahantu hasuzuguritse. Ndagira ngo ubwire ngo ibyo uri kunyuramo ni ikinyabiziga kikugeza ku masezerano yawe. Bibiri itubwiye abantu batatu, Ahabu na Yezebeli n'umugabo witwa Naboti. Uyu Naboti yarafite uruzabibu inyuma y'umwami witwa Ahabu. Hanyuma Ahabu yari umugabo wasenze, yari umugabo wubashye Imana, yari umugabo wavuganaga n'Imana. Igihe kigeze cyo gushaka, ngo aragenda ashaka umugore mubi witwa Yezebeli. Ngira umuntu muri Kongo Imana izakurinde gushaka nabi. Hari abantu babiri bashatse nabi muri Bibiliya. Uwa mbere ni umugabo witwa Ahabu, yashatse umugore witwa nde Yezebeli. Aramubwira ngo bakubwire Ahabu, ubabajwe n'uruzabibu. Ahabu yadirinze na Naboti, bavugana ku ruzabibu, aramubwira ngo uruzabibu rwawe ndarushaka. Naboti aramubwira ngo biragatsindwa, sinshobora kuguha uruzabibu, narazwe n'abasogokuruza ariyo gakondo yanjye. Ngo umugabo witwa Ahabu arara adasinziriye. Ngira umuntu muri kumwe ngo hari abantu badasinziriye ariko imigambi bacura zizabapfubana. Hari abantu badasinziriye bashaka kuguhemukira, bashaka kukugirira nabi, bashaka kubona wikoreye amaboko, ariko imigambi y'abantu ndagutangariza ko atari yo migambi y'Imana. Ibyo abantu bakwifuriza Imana izabivunjamo umunezero wawe. Imana ni umuvunjayi w'ibihe, igivunja ijoro ry'amarira ikaruhindura ijoro ryo guseka. Imana igivunja uwari umutindi akaba umubosi. Imana igivunja uwari umukobwa akaba mama w'abana. Imana igivunja uwakoraga akazi ko mu rugo akitwa mabuja. Imana igivunja uwavukiye mu cyaro agatura mu mujyi. Imana igivunja uwize nayini akaba umuyobozi ukomeye mu gihugu. Riya bosha, Imana ni umuvunjayi w'ibihe. Ahabu ngo arara adasinzira. Barizomo ngo nta bantu uzi bakaniye bagahunda agatoki ku kandi ngo bizaba ari uko utakiriho, batakiriho. Hari abantu bavuze ngo uzatera imbere mu kazi batakiriho. Hari abantu bavuze ko utazakora mariage batakiriho. Hari abantu bavuze ko utazabyara batakiriho. Hari abantu bavuze ko utazabona inzu batakiriho. Umva ngo utangarize muri uyu mugoroba, Imana igiye kubikora bakiriho, bazaboneka Imana itabesha. Imana igiye kubikora bakiriho. Mumbwirire ngo Imana igiye kubikora bakiriho.
Imana igukorere mariage bagihari. Imana iguha akazi keza bakiriho. Imana iguteza imbere bakiriho. Imana izabikora ntabwo. Aha bararadasinziriye ngo arataha. Bibiliya iravuga ngo ararivure. Umugore aramubwira ati mugabo wanjye ko watahaga wishimye kuri umwami w'igihugu, ni ikihe kibazo ufite? Mugore amaze kumubaza ngo aha baraturika ararira. Aramubwira ngo wa mugabo utuye inyuma yacu, wa wundi ufite uruzabibu, ikintu kimbabaje ni kimwe. Twaganiriye ndamubwira ngo niba ushaka amafaranga ndayaguha, niba ushaka n'urundi ruzabibu ndaruguhereza, ariko uyi ruzabibu urumpereza. Arangije arampaka. Umugore aramubwira ati niko bimeze? Undi ati yego. Aramubwira ngo aha ryama usinzire, zakwereka uburyo nabo utava muri uriya ruzabibu. Imigambi yawe imbaraga zawe singizabo ibidashobokera abana malazala ngaliafa imbere yawe birashoboka. Umugore witwa Yezebeli mu gitondo atanga itangazo mu gihugu, afata n'inzandiko. Ikintu cyantangaje iyo usomye ku murongo wa 4 kumanuka, aravuga ngo banishimwe pastor, tuzashaka abagabo b'ibigori bavuge ko Naboti yatutse umwami agatuka n'abantu, niturangiza dushake n'abahanuzi b'ibigoryi bahanure babikonfirime babyemeze. Reka nkubwire muri uyu mugoroba, inama ziterana zishaka kukurangiza, Imana irazireba, humura ntacyo zizagutwara. Bashaka abagabo b'ibigoryi bashinja nabo. Pastor, tugira abantu dushinja ibinyoma, tugira abantu baduhora biki ibinyoma tutazi. Umuntu agahaguruka akavuga ngo ndamuzi, umuntu akaguhimbira ikinyoma, akakwita umurozi ku musozi, muri karitsiye bakakwita umurozi utazi n'umutima. Umuntu agahaguruka akaguhimbira ikinyoma, yabona ubukwe bugiye kuba akavuga ngo uri indaya ntiwashobora urugo. Uyu mugoroba Imana iguhereza abantu bakuvuga neza. Ugira ngo wananiwe gushaka wa mukobwa, usaba Imana ikintu ushaka, niwamara kugisaba wowe uri hano gatoya kidogo, ndakwinginze niba uri hano waje gusenga, tugiye gukora icyo bita bato, urugamba. Tugiye guhereza Satani gasopo, tugiye guhereza abarozi gasopo, tugiye guhereza inama ziri gucugwa utazi gasopo. Tugiye gusenga twikureho ibicaniro byose bituziritse. Uri umukobwa mwiza, ukubise 30, ukubise 35, barakurambagiza bakagenda. Umukobwa uhengamye umunwa, ufite amaso mabi, utazi no gutereka amaso nk'uko uyatereka, arashatse akoze mariage, arabyaye, uraho ngaho ngo Mana bizasohora ryari. Suko utavuganye n'Imana, hari imigozi kuziritse. Urahura umusore, ubona ufite akazi, abakobwa bose ugerageje kuvugisha babivamo ku munota wa nyuma, hari imbaraga zikuziritse. Ukorera business ahantu ukorera, warashoye amafaranga, ariko wirigwa wicaye, nayo washoye ugataha utayabonye, aho kugasigara muri negative. Hari abantu bari hano, iteka ryose iyo mudafite amafaranga nta bibazo muba mufite, ariko iyo ubonye amafaranga hahaguruka ibibazo bigakubita, kimwe mu gitondo, ikindi saa 8, iki ya mafaranga yose wariririraga, umushahara wawubona, amafaranga wayabona yose akagenda, ugasigara aho uri kuguza, ugasigara muri negative, kandi amafaranga yari yamaze kugira gute kuza. Umuntu akaza mu kazi ari wowe umuzanye, mu gitondo bakamuzamura, wowe ugasigara hasi, ahubwo bakakwirukana. Ubu hari abantu bari hano bagira mu kazi atarakamara mu kwezi, kampani bakayihagarika, yagasohokamo kampani ikongera igakora. Niyo mpamvu twe gusenga. Ufite indwara yarananiranye, abahanuzi baragusengeye, imisozi warazamutse urenda gusara. Kuzamuka imisozi ntibizagukuraho ibyo byose.
icyagukuraho byose ni ukumenya agaciro k'umugabo wagupfiriye, warangiza ukihana icyaha. Tugiye guhamagara Imana. Hari abantu bari hano barara barota bajya inyama, abantu bapfuye babahamagara. Hari imbaraga zikuriho. Ngiye gusenya ibyo bicaniro. Mbese urizeye? Mama, hari ibintu bitatu nshaka kuguhanurira bikomeye. Ugiye guseka, ugiye kurya usinzire, hari insinzi igiye kuboneka.